Hette 10 kilaga üs biristamesine gudjahı. Kahıl monluktan Eltemirap Magomed Emi Çeşnebağıhı Köyok monluktan Aysen Patapap Sakasede. Ya bu kuraktahi 2 günüger bege kamandı bu bitehik ereler yakıhıp. Bu ninağı bronsehin tustuğu Kırgıttarbıt Karamzina, Nazarova, Огородникова, ванна биенсеттекилега Ариан түйүтүрүн котортан кебистилер. Онон бәйлерини яһаннаргар кинилер бэхис месте болулар. Былырын Иван Ярыгын турниригар сахасынын команда 3 металлеммите. Жактала тустууларыгар Карамзина, ванна Назарова Бронса, ванна эрденнор тустууларыгар Константин Капырынап эмия Бронса металле агалбыттара. Бырыга жа кайдак болар. Бу куракта хебит 2 күнэ асын өссө эби жакталларга ванна эджонго калбыт яһаннарга куракта хилер булуктара. 2 түһмәк Айсен 2-0 көрөгө кудук кыйын ихер. Aysen Patapa bəyete üyehe janıttan türüttəq tustuğuta rahatta sport mastara Beygi olbutun serettiler. Olata 30 sekünde heger bal batağına anraki haka bir oçkoni bir yaktare. Bekke kömüskende tağıttan Aksan 2-1'ge açıklı dakika 2 bal bar. Tüet 1'ge valla. Jaman toktaba külli kanada. Aktifna hökündür yokka. Otu sökünde kalla. Tüet 1 aksanın kayını hebit. Bitti. Aysen Patapap Yarıgın kubagın etti 10 kilaga üs prizora. Olata bronsa metal bar hakahlen kamanatıgar. Bılırın emiye
bu hettuğun kilağa bronsa medali edongo Konstantin Kapurınap ağalbuta. Ya молодец.